Znate po čemu je Banja Luka sad trenutno najpoznatija? Da, kružni tokovi, ja. Smijemo li par pitanja vezano za kružne tokove? Kako da izađemo iz unutrašnje, a da bude bezbjedno? Mi smo, primjećujete i vi ovdje, da generalno tu postoji problem. Pa, problem postoji, jer... Nas vozača koji nismo izgleda dovoljno edukovani, a dugo vozimo. Pa, raskrse treba projektovati na način da budu samo objašnjavajuće, jel? Međutim, mi trenutno imamo problem zbunjujućih raskrsnica. To je problem, prije svega za vozače. Ako imamo vangradske kružne tokove, jel? Oni se uglavnom prave sa jednom kolovoznom trakom u krugu i sa jednom prilaznom i izlaznom trakom. I to su manje više bezbjedni tokovi, kružni tokovi. I oni se prave na ulazima u naselja kako bi usporili saobraćaj, s jedne strane smanjili brzine i time povećali bezbjednost, a s druge kako bi povećali nivo usluge te rase. Međutim, postoji problem u urbanim sredinama gdje imamo više saobraćajnih traka u jednoj kolovoznoj traci, dakle u jednom smjeru, i gdje imamo dvije i eventualno više kružnih traka. U takvim na te sam i mislila. U takvim kružnim tokovima mi bi trebali imati, ako imamo dvije kružne trake, dvije ulazne i dvije izlazne trake po saobraćajnim tokovima. Jel? Tamo gdje imamo dvije kružne trake i jednu izlaznu, to je očigledno projektant napravio neku grešku, jel? Ili nije znao ili nije mogao izvesti na određen način paralelno stanje. Zašto su zbunjujući? Pa ako se približava automobil kružnom toku, ima dvije ili više traka u istom smjeru, onda bi on trebao imati sistem vođenja saobraćaja kroz tu rasu. Dakle, trebali postojati u portalu table iznad svake trake gdje tačno imamo istan krug i gdje ta traka unutrašnja vodi to vozilo koje ide lijevom trakom, ulazi u krug gdje tačno zna gdje će izaći. Jel? A ova isto tako u desnoj traci. Tako da zna vozač, zna policajac koji reguliše, zna instruktor koji edukuje te vozače, jeli? A prije svega trebao bi znati projektant. Jel? I ako mi pravimo kružne tokove kod kojeg će se u krugu prestrojavati vozila ili praviti krugove, onda nismo napravili ono što smo želeli. Ako imamo jasno vođenje, onda mi iz unutrašnjeg kruga, dakle, treba da imamo sasvim normalan izlaz u lijevu ispušnu traku onog toka gdje se isključujemo. Jel? A onaj koji se uključuje u desnu traku, on ne bi smio presjeći izlaz onoga koji izlazi iz unutrašnjeg kruga. Ali pošto ne postoji to vođenje, onda jednostavno ne zna ni inženjer, ne zna ni vozač, ne zna ni policajac, ne zna ni sudija, ne zna ni vještak, jer nemamo to portalno vođenje, ono vođenje unutar. Zato smo mi dobili par kružnih tokova, takozvani turbo, gdje smo tu denivelaciju radili u samoj kolovoznoj površini gdje razdvajamo. Ako ne uđete u onu traku kako valja, ne možete izaći gdje ste naumili. Dakle, nedostaje nam to portalno vođenje i turbo tokovi su upravo nastali iz tih razloga. Ali vođenje saobraćaja u portalu bi trebalo biti osnov za učestvovanje u saobraćaju u kružnom toku. Možda sad dobijemo to vođenje u nekom narednom periodu. Zato postoji zakonska obaveza da se radi revizija projekata po dva nivoa. U fazi projektovanja i u fazi izvedenog stanja jedno. I radi se revizija projekata postojećih putnih komunikacija, računajući i rase. Rase spadaju u objekte. Jel? I ono što je jako bitno, kružni tok se nikad ne pravi tamo gdje imamo časovno opterećenje 2500 vozila i više u jednom satu u postojećim rasama i gdje su intenzivna lijeva skretanja. Tu odmah nemojte to raditi. Tu imamo slučaj Delte gdje u vršnom satu, tamo kad jutarnjem i podnevnom, jednostavno bolje da nismo pravili. Da, to je sporno. 8 časova i 16 časova. Tako je, tako je. A dobro, to sam isto htjela da vas pitam. Ako su
previše blizu kružni tok i semafor. Kako se uopšte određuje, na koji način se određuje ta blizina? Jer imamo situacije gdje su zaista blizu i ne možemo ni lijevo, ni desno, ni naprijed, ni nazad. I to su obično to su ti časovi. 8 ujutru kad idemo svi na posao. Kružni tok ne bi trebao da ima zagušenja. Ako je ispoštovan standard. Razumijete šta govorim? Dakle, jasno. ako je manje od 2500 i ako nema intenzivne lijevi skretanja. Kružni tok bi trebao da bude protočan, bez zastoja. Međutim, ako imamo taj problem i ako ga ne možemo riješiti izlivnim trakama van kružnog toka, dakle desna skretanja dodatna van kružnog toka, dakle da pojačamo tu protočnost, onda imamo problem. Druga stvar, kod regulisanja svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom, novija rješenja ITS sistemi, senzorske tehnike, su odustale od regulisanja na bazi nekih mjerenja na dnevnom nivou, nego senzori prepoznaju realna stanja, koncentraciju vozila u određenim trakama i u realnom stanju favorizuju zeleni signal onim trakama koji imaju najveću popunjenost, najveći intenzitet vozila ili onim trakama u kojima se nalaze vozila javnog prevoza. Tako da se pražnjenje kolovoza radi prema realnim zasićenjima, a ne prema unaprijed nekim projektovanim stanjima koje smo mi mjerili. Pa imamo crveno svjetlo za traku u kojoj nema uopšte vozila. Ne, sad imamo adaptivne rase i regulisanja u kojima se pražnjenje kolovoznih površina ili kolovoznih traka radi prema maksimalnom najvećem broju vozila u toj traci. Njima dajemo prioritete zelenog signala. Tako da te probleme nemamo i u Beogradu je trenutno ulazi u fazu tih adaptivnih regulacija saobraćajnih rasca i gdje čak umrežava više rasca u isti tok. Pa kako im otvara signal jedne rasce, paralelno sa stizanjem u sljedeću favorizuje zeleni signal fazu toj sljedećoj rasci i tako dalje. Jasno. A znate zašto sam vas pitala ovo? Zato što u ovim časovima kad je opterećenje zaista u saobraćaju veliko, imamo u toj žurbi imamo prelazak auta preko zebre, preko pješačkog prijelaza u zaista nedozvoljenim situacijama. Da bi se izbjegao saobraćaj, a da bi se što prije stiglo na odredište. Zato sam vas pitala, kad pričamo o toj blizini, jer se to upravo dešava, to nepropisno prelaženje na tim mjestima gdje su blizu kružni tokovi i semafori. Pa trpe pješaci tamo gdje su uslovna zelena svjetla, gdje vozači žure, a i pješak ima zeleno i on žuri i ne daje prioritet tom pješaku. To su ti odnosi koje treba na određen način modifikovati. Inače je problem pješaka u nivou kod rasa koji su regulisani svjetlosnim signalima i te raskrsnice su po pješaka manje bezbjedne nego rase u koje nisu svjetlosno regulisane. To se pokazalo, vozači one 3 sekunde, onu fazu prelaska kad gube zeleno svjetlo i oni koji dobijaju zeleno gube crveno, vrlo često se dešava da ovaj koji gubi crveno prije krene, a ovaj koji gubi zeleno nestane i dolazi do bočnih sudara pri velikim brzinama. I postavlja se pitanje u struci da li je dobro da vozač ima onaj tajmer od 3 sekunde na semaforu. Jer onaj koji gubi zeleno, on ne smanjuje prolazi, a ovaj koji gubi crveno, on prije krene i vrlo često dolazi se do... To je opasno, pogotovo kod rasa koji nemaju video nadzor u velikim gradovima. I evo još za kraj, trotineti. U saobraćaju, šta je trotinet? Ja se tretira kao vozilo ili pješak? To je vozilo koje pripada elektronskoj mikromobilnosti i koje sve više dobiva na značaju u urbanim sredinama. Jedna od tema je naše konferencije je ta mikromobilnost. Mi moramo vidjeti da li se ona nalazi, moramo planirati površinu za urbanu mobilnost i mikromobilnost. Prije svega moramo se opredijeliti da li da radimo kroz mobilnost, kroz planiranje staza ili traka. Trake su dio kolovoza
i nju moramo fizički odvojiti od trake za motorna vozila. Da li određenim stubićima ili određenim ivičnim trakama u kolovozu. A ako je odvajamo kroz staze koje su van kolovoza, jeli fizički, onda moramo paziti da ne ugrozimo pješački saobraćaj. Jer pješaci nisu sigurni. Pješaci postaju nesigurni u tim dijelom. Ako dijelimo pješačku stazu napola sa trotinetom, onda... A dijelimo? A dijelimo, onda pješak može biti žrtva, a može biti žrtva i taj vozač trotineta ili mopeda, ili već ne znamo o čemu se radi, jer on pri toj brzini, recimo 15-20 km na sat, ako nema kacigu, on kod kontakta sa vozačom, sa pješakom, ozlijeće pješaka, ali ako padne, ozlijeće i sebe pri toj brzini. Valja napomenuti da prema statističkim podacima Srbije, da lako ranjivi u ukupnom broju stradali od 45 do 50% na godišnjem nivou smrtno stradaju, a lako ranjivi je pješak, biciklista, vozač dotočkaša, tu su i trotineti, i remobili, i mopedi, i bicikli i tako dalje. Dakle, ozbiljan problem je planiranje površina za saobraćaj tih ranjivih, posebno ovih novih vidova mikromobilnosti, trotineti, jeli. Treba im naći površinu, jeli, prvo odvojiti od motornog saobraćaja, a odvojiti od pješačkog, razdvojiti te poprečne preseke. Jeli. Izvinjavam se, ipak ovo je posljednje pitanje. Ako oštetimo auto zbog rupe na putu, ovo dosta ljudi interesuje, možemo li kako naplatiti štetu? Može, naravno. Rupa na putu ne bi trebala postojati. Upravljač je odgovoran ona ne nastaje preko noći, jel? Ako je ona nastala, nije otklonjena, nije sanirana, onda treba označiti od strane upravljača privremenom saobraćajnom signalizacijom. Ako se to desi usled rupe ili odrona kamena, onaj prema kome je pričina šteta dužan je pozvati policiju, napraviti zapisnik, jeli, i ići prema upravljaču puta sa zahtjevom za naknadu štete, ako ne, onda tužbom protiv upravljača puta. Upravljač puta u sferi uviđaja postoji obaveza policije da ga obavijesti. Ako ne izađe predstavnik upravljača na lice mjesta, onda će policija napraviti zabilješku, uviđaj i stranka je sa tom zabilješkom stiče pravo prema upravljaču, ako je ulica u naselju, lokalni put, to je jedinica lokalne samouprave. Ako je u pitanju magistralni put, to je javno preduzeće Putevi. Dakle, oni su obavezni da u određenoj propisanoj proceduri obeštete oštećenog. A ako to ne urade, oštećeni ima pravo da tužbom prema upravljaču ostvari svoja prava.